Good morning. Northeast Windogi News Analysis tamayang punamapu teram na okchari. Ngasi Impal da phongna kiba pauche sing de yawba maru oiba pau khara khana nei na jana bagi damakta aikoi gi studio sida lengsinduna leibiri basi Manipur gi saknairba oja Saukrakpam Bubol All Manipur Columnist Union gi General Secretary ni oja bu hanba makta da teram na okchari oja. Tagachari uza ahan bada lak janing base ngasi pauche ambagi headline oinari ba Chief Minister 𝐍𝐄𝐖𝐒 na Home Minister 𝐬𝐿 una kre haiba pause na ngasi pauche ambagi headline oinari haiba tare uza ngarang se koi Home Minister 𝐬𝐿 na kauraga koi gi CM se Delhi de chat khibagi pause ngarang leinari bani adubu una kraba matung sida koi gi mahausa gi phibam da hanjil hanna thabak yangsin naba khanghalakle anauba IRV gi Mahilya Battalion amaling bada ayaba pirakle haiba pau aduga Chief Minister Yumnam 𝐍𝐄𝐼𝐒 na lujing lagliba anauba lengak ki awatpa minister sing karamba matamda hapchingadagi haibagi matangdadi check mok laudri haibasini oza ngarang aikogi Home Minister 𝐬𝐿 na kauraktuna chatpagi matang sida aikogi thamnariba expectation se aduki matik kano mayamna thamnariba se maru oina hauji phauba aikogi minister expansion tawduna leiriba wafam sigi matangda expansion sigi matangda oigani haibagi expectation si ai ambana loina thamnakiba ngaktani adubu aikogi expansion tawbagi matang sida di check mok laudri ahan bada aikogi mahausa gi phibam da hanjilhanaba thabak sing yangsanaba sida he hana yengsulluko haibagi matang pautak pirakpagi mawong da lagliba se oza kari li haibini oza TAJIDA cover singi headline singsi thoiba thoguk singsi ki khwadigi marui bani nomu gi naina bagi ngasi gi marui pau singi marta amani duka ahana makata Northeast Windogi viewers sing kai khonaba thamjari ai pa paujin pijari aduga hojik ahana pokholai basi Manipur gi honorable CM na athu matam gi wina Home Ministry of India na kauraga unabagi wari ni ko aduga unaba tuda saigi miyamna pamba tiki ministry expansion ko thama khare henjala mani ko sigi matungda gi di kano tawni habru tawrukta bagi matang da waigadra khanbadu gi tayunaba amalai re haibuduni aduga wari budi sanare santi leina ba kan honor wai haire aduga mahila gi hoiba nupi gi hoiba IRB gi linkar paduma adu in principle haiba ko sum wakhalun aya pire ma thabak oina sangjan bi kan di laitri ko anyway hojik sida ikoina miyam gi awab sini quality mari wori base aduga military dagi laiba posak mayam sing asigi marakta president run gi awab mung lairore president run gi matung dagi di ikoi amuka kana akoi oiba pamjaba kana government popular government ma akoi lingena ko la ibugi honorable 𝐍𝐿𝐼𝐒 CM where yam luri di government whether the government is led by kasi honorable CM 𝐍𝐿𝐼𝐒 popular or not have a kind of question aduneba bolo oibro oidabra have si masai 91st the constitution amendment lakpada 164 kasi 1A magi amendment obodu the minimum akoi 12 ministers ti layu have ni state ki ko aduga union territory gi natari minister tarit kumana ran tawbi mandatory oi ba hai batare aduna asigumasi koi gi asi hana tawgudabani habani mam democracy chatpa laibak socialism da base tawba miyam ge laiba thabakta masai gi mi ama ni ahumna afaba government salai base kadong ida yadi habani ko masi constitution gi kanoni mandatory kanoni si hana khangadawni aduna hariba lapses sing je lehel loidabani aduna masi gi matungda afaba thabak led by a good leader na tawbudo amadu utkadabani haina aina thamningi adubu tien graba matam jam laitre huji 2027 election la ai TAJIDA ko then adu mamangda thamanga taruki mamangda amu korop kandak lakhibadigi matungda tha tarukak phangega so nangga so hainari dana sigi marka thamani hojangba matungda extended period sigi manungda adum ministry khandra laiba haiba simakse kanoni constitution khongauna bani adu laiba government popular government natte haibani adumakpu kan honorable CM sina madu yamna haisingna as a leader amoina tackle togoni na khalli ko aduga aikoi miyamna pamsi kanoni trust deficit ama tari base kano laiba government people na thajada ba onkak laiba se masi madi yam thuna akoi gi kanu to honingi ngasai gi shanti gi kanu du yamna akhanaba concrete kenoma akoi pirakpagi mahuta shanti leina kan no ga na har loisan gi ba manbugi wangang do
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯚꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯗꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯩ ꯀꯩꯗꯤ ꯄꯨꯂꯧꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯀꯔꯦꯟ ꯂꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯀꯩ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯥꯖꯤꯗꯥ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯅꯤ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯐꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ मागी ओरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर की लमदा लोइनमक फेल ओइसलकपा को अदगी मागी ओरिबा कनोगी जुडिशियल की लमदा हाई कोर्ट जज अहुम देन लेतबा कोतबा सम येंग कांदा अदगी पब्लिक की सर्विस ता लोइनमक हिरम कुदि मक येंगा मतमदा इको नॉर्मल सी के लेतबा येंग कांदा फेल स्टेट की माई कैरेक्टरिस्टिक्स के हमजे लैबनिना अइकोइना मसिबु फेल स्टेट की एक्टिव स्टेट वनब होनबगी रूल सिमा मसि डायनामिक लीडर सिंह हेक लोगली मरमदुना ऑनरेबल सीएम हुजु लेरिबसे नाउ is going to take the dynamic roles to play active ko yamna kano iba government ama run tawbugi kano uhaningi aduna most faithful kano do kano head haibitare adugi kano ngata su oheningde aduna central state relations the federal jamgi structure the leiriba ko state ki power da mayam yam pami jisini yaba moina hairak pokola ko mayam di haibi yai tawuda di akoi ki side gi singai di people ki natka integrity ki fruit mayam leminari si ki sokpa mayam singa si yenga kanda aikoina amadu haiba ngamba koppa ko hojina tumin palai da leiba manba dagi kanu chatpa dagi hoji ko lekhai ta da ba mayam sing leiba se masi bo akoi da singna ba yaw dagi miyam gi trust deficit ma tai ta jida aduna sigum masi yam thuna to honingi aduna khurak hangdana leiba security forces mayam tawrakan da country mayam control tawba then hoji ti khulai pai ba gi oiba illegal immigrant sing gi activity ni haibase akoi da unrest tho liba nuai ti ba tho liba si makuna ni haibase ma cheng cheng am clear no leirabani na very kanoni akoi ki yam specific objective amakha akoina changhan ningi government sina karino high kanda manipur gi ngasi phawda leiriba tangdu laita da ba sibu thugai oheliba mayam sing ase illegal immigrants armed groups mayam nani haibasima yam clearly identified tawrabani na amasung nungtinimi khujingi madu gi oiba example akoina urabani na madu khudakta akoi kanoni madu laksin ba compared to gi kanoma koi alakot aningi madu da miyam gi kanu se thaja ba ase khatang hangkalakadra natraga di anti incumbency factor haiba pose yam nakna adum layena lawi aduna miyam gi marui be issue hojik lariba article 3 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371C ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅꯒ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯂꯧꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯁꯨ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ CLPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ MLA ꯀꯦꯃꯦꯒꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ 15 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 600 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 12 ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 3-4 ꯈꯛꯇꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯂꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ NRCꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ
leiribani sigi matang leiriba issue khudingmak se leiriba khara sina aduma tackle tawba ngamgadra ojana kari mot phongdokpini adune mamala so hai kre hojiso mu hanjala e kajiki 91st constitution amendment gi matung in nga sai ki 12 ministry ji state ama run tawbada irrespective of sizes ko big or small yeng dana trying to tham mo hai bani adu hoi nongni gi nga kana han ba hobo gi thamadi ya tha ga henjala ko adu so out of koi gi 5-6 months in hand khut ta tha manga tar ko phangom ta tha ma henjala ki ba ya percentage kana di amwang jala bani hai bani extended period oira bani hai bani yam kuina koi gi tha trying to ha ra ga di tha mari manga koi gi kana tok do ba hai ba koi gi minister chawkhok ta na mi ani humna pai le ra ga afaba sa ba gi kana du di khudam du di miyam na yar oi hai bani phana su cheng cheng su zero corruption da gi na kana hai di cheng cheng iru mai ta jara su yaroi hai ba maram di madu constitution gi wang ma da thabak to ba achau ba kaino mo oi hai bani aduna first and foremost thing is to just expand the high required number of ministers in the present government se masi hana thammo adu mathukta madu share responsibilities bagi makha da to antuan ba bibak mayam to yam kumna yengjen bagi role do madu global leader dunia single leader have se ko aduna hojik si adu gi marakta khadigi hoji high ki baju da maruina aina kano tahu buji kano tajida maruin ko gi budget labs to bagi dun tra kro satruk ki se asam saur ba senpam ni pikraba state manipur gum ko aruga awana laiba fruit mayam gi laiba mayam sing marakta cross atruk ko sina bang mogdre laps hoigi dore ga isi akoi masi ai mamang da so dum ta ki akoi na masi da mars ras ka ina akoi na susum ta ba thengna ba lai akoi gi thawa isa sa da ba budget semam dai da ko aligi budget ki kano mayam se namjal ka patam da thamba ale thabak tawda ngasai gi kano koi matam sara ta hobi kano se laita ba aduga gi 31st March ki 5 thaj nak chalak pata hekta hinga tum dangai ka pakta gora kha tor ka loisan bagi kano gi anuma koina sum ui masiu mars ras ana koina kaman na khangnei ko ano mas hatu hatu to bagi thabuk mayam se masigi mas ras yam toina thopoi kano silai manipur da aduga mas ras ki kano se characteristics se umatam da masina signify tawri ba haibadi uthoi ba poti kai no hai kanda ngasai gi por planning to da yamna kano poroi ba yamna inattentive oi ba puning chang da ba ama kai gi kano jing je mas ras ki kano ma yauri ba ko and then hariba kano mayam si paisa du amuk kanoni mangi duini de majina amuk ka helisna tungi planning chemada kan sai even comptroller auditor comptroller general laidana CSG naga hayeng mana amuk kan yeng ka duini sai budget ki mai efficiency yang kanda maje puri efficiency ki kanom curriculum laiduini na mathangi budget semada encourage tawro idori bani adagi amuk su hanagi walhori badu thabuk su kara haujalugum taw loisandagum taw adagi marak ki mayam do loktok loksin taw bada yamna controversy thoko pot na ba aduna financial year the lapses of funds ngosi lahar loidong ni habane thawoina lehan masu yawi madu adum leheng ra to mi lehan ba taw dadi phando ma gi proper sinagum sina da ba atopa divert taw kainom dadi sina thokra ba aduga lapses ni haraga madugi maming da thamjan gi ba ko aduga masu leiber leitabra ga ido RTI gum masu adum tharakadra khali mayam na ko ai di phandu kai chaki ama chaki ga jo hong kamatam da aduna sigumasi ekoina yamna thoktra ba singedabani aduna hoji phogi di lapses of fund ko 6 crore legi ba haibasi as the good governance ki kanu di asokom di lai haibaduma ko yamina si aduna masi matung da sigumase thoktana ba aduga hoji la april 3 to phok saibugi marak 1 to 16 gi marak sida amu ahan ba 16th financial year laktoini ji thoi bo watok sin 15 financial year gi ni ko aduna sigi kanu si da semho go duri budget ki kari ki am ji haudora bani aduna sigumba kanu se yamna matung dong thoktana ba tahoningi aduna punamak miyang gi lan ngatani miyang gi kanu chakho thorang ni ngatani state ki development gi ni lanai yu ponati ko simayam si yenga kanda miyam na dum just tawrakani masi de da akoina yaushal laga tawrubdi yadramina ko tholako matam da miyam gi kanu adugi justification je lakani thajaba maduna punamak asagi inti incumbency gi factor je lakani haji mangjong na mai thamge ko thagachri oja duga amuk hauki ba mars ki kuni panda kamjong district ki hongbai junction na
ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ NACN Eastern Flag Naga Army ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯋꯤꯅꯣ ꯕꯖꯥꯔ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕꯩꯗ NACN IN ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ Eastern Flag ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯇꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯕꯨꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯤꯟ ꯅꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯖꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯟꯁ 1949ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 1949ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯤ excluded area or unadministered area gaina khaidu kanda ngasai lakibagi pot ama lerakhiba matung 1949 gi matungdagi akoi thoiba thodok-sina tai madudi akoi da tasengna akoi government of India na akoi gi mathaka sathara e posi thamoi sengna sakhol aningba miyam gi representatives lokhala kanda akoi socio economic adagi education health sector gi mayam si da thamoi sengna lokhaningbra haibadu urakte haibadu ni marak marak thoiba tongan ba nisabandi gi hobu ro mara pai gi hobu ro extra judicial kili sum lakpasi aina koitak lai ja tai kasunati hariba conflict situation se instant me thidagi tholakpa matam initiative oiba thawa yaudba mayam laksalakwa adu ba tongan ba masa mayam gi kano da fictional oiba kano mayam tholai base matam gi oina authorities sing the concerned kano sing sina magi sibai ki mayam su leirabani adugi marakta yamna constructive oiba role am lawra kanda miyam chigi sensitization de awareness pola kanda masigi mangjaba khanabagi muknabagi mangjaba mayam se akoina thol taraba hotnaga dabani habani tajida adubu section da mayam sina maram oiraga hojikti puchai macet akoi gi furup singse kano gi leiminabagi lehenbagi mawong da laibani masina phare da kana khanbagi mawong ama state ki oiba kano mayam si mangan ba aduna asam ga ji mayam to thugai gi ba den ta iban hata enpo gi phanta semi ba kholi ba mayam sma yen kan sigi modality manipur ga daga susaru ani hum thona ga pakai da khaido ko ma smai to kan da amaga imuna mutana ba ya ba gi pot ki manung chan ba policy amagi manung ning ji ukhun da tholai ba pose aina alla ise ko amatam chana madu gumba mayam sing adu wari watai saba ko pa dil tauba haibna singba after all peace talk laidana khotana laiba mayam su yauri ko aduna sigo mayam sing adugi power kanda makoi leibam chawam adagi magi laiba yaw operation and then makoi gi leba peace process ta lakpagi kano mayam su yamna mayek sengdaba mayam dagi tholka por ngatani aduna amana mabu dominant tawna ko honaba amagi interest amana kano yet na bo honaba sayam sectarianism gi por mayam se yam voluminous ohen bagi kano posini ekone uri basiko ladiba governance hai batare after all ekoi hariba mayam sing asigi maram sing ase matam gi authority am di government yam matam cha sa nei na gada bani ma koina half hearted lebi yadi maram di democracy da di government is the authority ko adana government sina ma ge tong department lo sang security and ma ke no mayam si yem kan ma du dil to ni dil to bu so ga di ma du responsibility ma government lo gada bani hai bani people ekoi gi di akoi oiba ngasai criticism aduga magi tongan ba akoi opinion phongdor ibasini aidi paksana sum tholak badi macet fur macet mayam se amaga lomda nusina andraga thang paina halakana mathakta yongna yubi yen bagi wari halamangi kanolda akoi adum leiri dena ko siguma mayam singa se akoina tawbagi mataw ase akoi ngasi ubase masidi da akoi miyamna yam section gyan tab sangi aduga tawra roi haibagi kanu to khalla kanda akoi miyamna masigi fur leiriba even tramari manga leiminari mayam singa sina akoi masen gi marakta leiriba kan akoi gi
ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯄꯨꯊꯅꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯨ ꯁꯦꯚ ꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 18ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ 94 ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯈꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯨ ꯁꯦꯚ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯈꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯇꯥꯖꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯅꯪꯉꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟꯠ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯣꯜ ꯑꯗ ꯐꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯀꯣ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯔꯥꯟꯆꯥ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯇꯥꯡꯕꯅ ꯀꯩ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃ ꯆꯜꯂꯒ ꯍꯤꯞꯄ ꯆꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯨꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡ ꯃꯥꯅꯨꯡꯗ ꯇꯥꯡꯈꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯏꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯁꯥꯝꯗꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯗꯤ 1987 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ 1978ꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯔꯐꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯝꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯇꯪꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯝꯁꯨꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕꯏꯍꯧꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯏꯁꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ 1994ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤda ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯗꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ 1951ꯗ ꯕꯦꯖꯤꯌꯥꯔꯒ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯝꯃꯤꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯀꯥꯟꯗ IDPꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯖꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯤꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ GPS ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯣꯝꯀꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯚꯟ TV ꯁꯥ ꯉꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ
ꯂꯩꯕ ꯏꯪꯈꯣꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯧꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯋꯥꯍꯪ 30ꯒ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯊꯤꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯒ ꯇꯧꯔ ꯊꯣꯟꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯊꯣꯟꯅꯔꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ NRC ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ NRC ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯔꯥ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯛ 1946 ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯐꯨꯔꯨꯞ 35ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯈꯟꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯃꯣꯂꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤꯒꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯠꯁꯦꯞꯀꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ 80s and 94ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯦज ꯑ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯁꯀꯣ ꯒꯥꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯒꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1951ꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯀꯤ convention or indigenous peoples UN की convention जी India जी still ratify troughdi signatory oidribaga sikari legi gaina koi yengsin bas changi the draft declaration on the rights of the indigenous peoples 1995 ka so United Nations ki legi mayam singi provisions singi yengjala kanda akoi issues mayam je masida detection and deportation gi hojik pura mayam se pikhraba Manipur da leibe yaroi haibani maidi mayam si mayam leigre koi khangabani data leigre clear oire census mayam gi report ki ja koi na khange aduna hari mayam sing se Manipur da lehan badi yaroi ta ja ko aduna atop mapang gi lam aso state sing ta madu putho ga madu detain to godo bani aduga samaya makoi gi Indian national and international law gi makha treat to godo bani haibani adu unnecessary Manipur da maduna thomjel kan mani political social economic and the social and the cultural aspect mayam da pulap makoi na parasitic role ama lawra kan last ta ngasai gi yosan bagi kalami am soidana mangda tare haiba se masini ekoi ne ngasi feel to ri se masida gi kan ba haiba sidi ekoi kanoni ngasi maki tongja yadra thawdang ni maram ji lakadari sai su mayam se hingauna bagi da maktani aduna ni siba ki da mayam changjel ka dawni changjel minasi changjel min no si aduna masi constitution yaba poni foreigner layhan biganu haibani asengba akoi gi right citizen katang bak taraba adu gi damakta sai gi NRC or then foreigners act 1946 ki makala fazana madu implement or kanda mitop khantok ra matungda leiba matungda census taw matungda election ki process taw ko do adama changchel u haibani madu natragadi aduna akanba ekoi realize tawnaba it's time for realization not only people miyam khaktangi iho changnya madu natabada government of India government of Manipur sumu realize tawgi matam oi haibase sumai thamge ko thaga cheroja makhata na mulak chage malem gi oina West Asia da hojik thogliba US Israel amasung Iran war na maram oiraga petroleum products singi mamal ka hena hengat kre masina maram oiraga aviation turbine fuel ATF amasung LPG gas ki mamal so angak pa phang na hengat kre habasino ja thogliba ikogi US Israel amasung Iran gi war sina ohilak ba consequence to ni haijaning oja consequence asiga mari lena na thogliba ikogi lansi gi matang da su aduga oirakliba consequence da oja kari wafam di phong do pining masina malengi ma kana leiba pauda hojiki ngasigi khwaidagi kana sa kana hai tare ko burning question hai batare the West Asia gi ko kha anuchup thangba Asia gi or Middle East ki leibak sung hai nei dana US kana Israel na Iran ga lan song na bagi wari deni Hormuz
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯁꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯐꯨꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯃꯤꯗꯅ ꯑꯦꯝꯋꯦꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯜ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯗ ꯌꯣꯟꯖꯔꯒꯦꯅ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯥꯖꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯤ ꯍꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ IUCNꯒꯤ ꯍꯣꯠꯁꯄꯣꯠ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯏꯚꯟ 30-35 मालेमदा लेबदा अखोई सेरनबा 14-15 यावदना इंडो ब्रह्मा हॉटस्पॉट रीजन गा लेजबा अखोई रिसोर्स याम लेबा हाइबा तारे अदगी मकन मकन की मिनरल सिंग फंगबा होय अदुना मालेम थाकपा ngamnaba लेत्रबसु अखोई गी वइबा सही लिसांग सिना कोनजनबा गी लेजै याबनि अदुना सिगुम्बगी कनोसी यंगजराकांदा सिगी खजि खजि अखोइदा एनी फील्ड अखोइ सि कनो तौब इसागी रिसोर्स सिना खजि खजि मेंटेन तौबसु अखोइन हाइजगदबनि अदुना इवन 1939 गी चाक तांगबगदो अखोइ इसागी चेंग मसिंग यामना पुथोकपैनि दना सरप्लस कन इकोनॉमी मयाम लेबगी लेरमदगी चेंग थातोकपदगी चाक तांग थोअलिबा को सेमगेदगी लान तौरिनि अदुमाइ तौदना अखोइ मना मसिंग इंको लेजरिबि अखोइ मैनेज तौब ngамजरकपा ngaतनि मदुना बैलेंस डाइट तौजरकपा ngaतनि अदुना अखोइगी रिसोर्स मयामदा अखोइगी थुम सुंगजरमिनि समुद्र लेतबा चिंग मरक्सिदा अखोइ थुम सुंगजरमिनि को अखोइ योट सुंगजरमिनि को अदगी पौना थंगाना पारिबा तहांग अखोइदा कक्चिंग द करिदा अखोइ तजिदा आइन हाइस हतेनते अखोइदा रिसोर्स नेचरना पीबा ईश्वरना पीबा अखोइदा गिफ्ट मयाम लेजबसे मतम मतमगी कनो सिंगसिना अखोइगी अहलमनि पाइपुसिंग सिना मसे मैनेज तौरकांदा लास्ट 1000 years की हिस्ट्री सेमगलक्तना रॉयल क्रॉनिकल चिथारंकुंबाबा थंबीदना अखोइदा फजना अखोइ स्टेट फॉर्मेशन अर्ली स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मयाम थंबो लापगी हिस्ट्री जी लेजरिनि हाइबनिदा असिदा आइन ngasi tamadi hormuz gi pota si pusala ije atai gate akoida gyan taba amang ngasai awareness sensitization realization ama ngasai mamang na haigi bodo adugi same songi aspect economic aspects ta jo sigi lam da jo akoigi leijari resource mayam singa sina khaji khaji depend tawbuda torpa matamda mina hayeng control tawraga yamna waranga dawje sidai dai koi खरा सेफ होइनबा हाइबा तारे अखोइ मसी येंगौजी अखोइगी रिसोर्स मोबिलाइजेशन तौसी अखोइ रिसोर्स मयाम से अखोइ हम चाला चाना सिनरगा मेंटेन तौ थाइजे हाबनी इन द मीन टाइम अरोइबदा थाउ हेंगत पसिदी उपाय लेते गनत्रा अखोइना उपाय दि लेते हेंगत पदु अखोइना यारिंगै थाउ लु सिनदबगी सिनबै चांगजी तंग कनो हेंग तारे गाड़ी गुम कार गुम करी गुम को खरा यारिंगै अदुगुमदु तोंगदबि खोतबि खरा सेफ होइनबा देन तंगाइ फजना चांगबो कुकिंग गैस गुम करी गुम सिंगजी सिगुम्बदगी अखोइ मैनेज तौब चांगे इन द मीन टाइम हौजिकी हाना हाइनिंग इजना तजिदा अखोइदी सिगुम्ब क्राइसिस अमा थोअकांदा हौब मी मरमदि 91 दगी अखोइ कैपिटलिज्म गी कनो संघरकांदा अखोइ जी लिबरेशन गी मिंगदा कनो पुरा कनो बुर्जुआजी सेल्फ डिटरमिनेशन हाइबा तारे सोशलिस्ट सेल्फ डिटरमिनेशन नतबा मालेमदा पामजी सोशलिस्ट सेल्फ डिटरमिनेशन नि मदु नतबिदा हौजिकी बुर्जुआजी अखोइ सेल्फ डिटरमिनेशन गी कनो सिचुएशन अमदा लैबनिना मियोइ खजो खरना हाइदी हसिगुम तांगबगी ममिंगदा हेना कनो तौबगी लन थुम खोमजन पैसा तानबगी इशूजे उहेंदना मखोइ पुन होनामिनसी हाइबो कनो सिसमाइ थंगे को दैजा अरोइबदा लाक्चगे मणिपुर थोगलिबा कांगलुप नाइना हाना सुनाबगी थौदोक अमदी तंगदु लैतादबा फिबम असे सेंटर की बीजेपी लेंगांगना थोखनबनी हाइना अखोगी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर M.K. स्टेलिना मराल सिरी हाइतारोजा मरु ओइना मणिपुर थोगलिबा इरांग असे बीजेपी ना थोखनबनी मखोगी लम हाइतारे तमिलनाडु ददि असिगुम्बसे यारोय थोखनलोय हाइबा अदुगा नाकल अमरोमदा MP बिमोल अकोइजमनासु मणिपुर की इरांग से बीजेपी ना थोखनबनी हाइना तोंगान तोंगान माइकाइदगी मणिपुर थोगलिबा इरांग असिगा मरि लैनना ममांगदसु अफम क्यामा बीजेपी ना अदुमक थोखनबनी हाइबा तोंगान तोंगान मराल सिबा क्यामा सो दुम लैरिबनी ओजा लैरिबा वाफम सिदा ओजागी ओइ मोत्ता करी फोंदोकुदम तजिदा पोती याम फजबा अदुगा यामना रुरिजे पॉलिटिकल पार्टीज न मेजर पॉलिटिकल पार्टीज सिंग मसिंगी हुंदो हुंजिनगी ओइबा भारत की पॉलिटिक्स ता मसिगी कनो सिदा कनो नि फजगरा पोसिदा त
कनो चुम्मी हाइबगी ख्वाइजे एज ए कांग्रेस अमा ओइना दि हाइनिंग दे अदुगा पोसिदगी असुमबदी लै सिनी अइना थमनिंगिसे अदुना मरमदी अइखोइदा मे 3 दगी लाए अदुगा साइगी कनोनी हिंसा की थबक अदगी जेनोसाइड की थबक टेररिज्म ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज मयाम से मसी थोए जिरी की केस अदुगी माइरोइ सिंगी अखोइ थेंगरे मसी की दमकता अहिंग कनोनी हिबो ngang लैरिको सिपाही लाख अमगी मयादा अहिंग नुंथिन खंगदना होंजल्लाखरे होंजल्लागा लास्ट सिंग द तौरकांदा ngसाइगी अदुम ngasiबो कंटिन्यू वायलेंस थोला थंबजिबु सिदगी हेन ngakपजिम लैत्रिबनी अदुदनी मयामना प्रॉक्सी वार ना हाइरे इजे याम का हेन किमनगिबगी वरमबसु याइको अखोइ सिदैदा लैरिबा मूवमेंट लैरिबा अदगी तोंगान तोंगान बा इहोजिंग लैरिबा मयाम सिंग असि नत्रगा मागी ओइबा जियोपॉलिटिक्स की बाहर की ओइजबा मागी कनो मयाम को चिना की बबु ओइरो अमेरिका की याथंग इन बबु ओइरो तोंगान तोंगान बा मागी कर जियोपॉलिटिक्स हाइसिनी लैरिबा मयाम सिंग असिदा येंगा तौ मयाम अदुगा अखोइबुना नेग्लेक्ट तौरगा लापकीबगी सिगुंबा मयाम दु येंगुरा कांदा ngasi ba awa ba tamaga ngarang bu kapna ba ngasi ju kapa wahai je ingraba ukun district se karni yam phajaba nesen keno ba mapam ni sida ngasi di kap khidre ga ba wahai ga je ngasi di kapna gi noi ma khon ta khidre ga je yam thamoi so pai ba tare hai hana so anam toina keno इसिंग सिकी इंगा जो ब्रेन के अंदर यामना हॉट ओइबा कनो पॉलिटिकल सिचुएशन नत्रगा मागी ओइबा सोसाइटी मागी सिचुएशन अमद लैबदो अदुनिदा कनो उरिसे सि मयाम सि कनागी मतम थोपनो हाइबा वाहंग सि लाकांदनी सरकार सिन रेस्पोंसिबल फिक्स तबदुइसे अदुना सि मयाम सि थोक्तनबा सि मयाम सि थोलोइ हाइबा ngसाई कनो तमिलनाडु की सीएम की कनो दो अदुम होइ चुमी अदु मागी ओइबा रियल सिचुएशंस अदु दो रियलिटी नत्रगा मागी वारी दो अखोइदा मदुगी बैकग्राउंड लेते अदु मदुग लेरंबी आई थोलो याबदु अदु फै मागी ओइ याम फजो वाहिनी बट अखोइ मणिपुर दि अखोइदी लास्ट 3 years को एक्सपीरियंस तो लाबनिना बट ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट हुज लीडरशिप सो नाउ दे हैव टू टेक रेस्पोंसिबिलिटी अदुना रेस्पोंसिबिलिटी इज ऑलवेज टू बी फिक्स्ड गो मसी कानूनी गवर्नमेंट की कानूनी अदुना मारमदुना मखा ताबा लाकदरिबा लीडर सिंसिना टेकिंग रेस्पोंसिबिलिटी फॉर द सेक ऑफ द पीपल्स वेलफेयर को अदुना मागी ओइबा कॉन्स्टिट्यूशन की मियंग दगी मागी ओइबा सोसाइटी कल्चर की नतगा फुरु मयांग की लेमिना बगी अमत ओइबगी लिसिंग की येंगा कांदा सिंग तंगी अमत ओइबगी वखलोन लेर कांदा साइ फेल स्टेट हना साइ की कैरेक्टरिस्टिक साइ लेदना बाउंडरी ngak पंगमदबगी दगी तोंगान तोंबा सर्विस मियाम की पेपी बंगमदबगी दगी देन जुडिशियरी की एजुकेशन की करी हिरम खुदिंग मक्ता लोइना सोशल लकबगी फिरम द लेबा फेल स्टेट तगी कनबंगमबगी लोंदु ला कांदा कनोनी हौजिसे कसु यामना हाइरोय कन मियांग की ओरिबा नेशनल हाईवे हाइरिबा असिमा फजना हांगतोपा देन दुगा फुरु मयांग की ओइबा हौजिकि तोंगान तोंगान फुरु सिंगसिसु इवन याम संगा अबनि सिगी पीस प्रोसेस सिदा खरे हेने एटेंटिव ओइसनबा थावा यावसिनबको अदगी अखोइना जो मांग तोइना हाइजेगिबा कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड कुमगा से अखोइ सेमनिंगी मसिदि अरोइबिदा इजि थमजाओगे मणिपुरदा लय खुंदारिबा इंडिजिनस पॉपुलेशन मयाम सिगी ओइबा अकनुना से अकन लुसिंगबजिंग खालकार मदुन मेंबर ओइबा कम्युनिटी एडवाइजर बोर्ड कुमा म थमकांदा मदुगी मिफम चांगलाइना था अनि अहुमगी मरक्ता अनि नुम पांगथोलकांदा मागी कम्युनिटी की ग्रीवांसेस अदगी मागी ओरिबा इन ऑल एस्पेक्ट एजुकेशन द हेल्थ सेक्टर द करी मयाम द अदगी कुथांगदा रिजोल्यूशन लौरकांदा अखोई मणिपुर असेंबली द पुखलकाना मदु इम्प्लीमेंट तौबगी कंसेप्ट काइसे आई खर लहनिंगी मरमदे कोई प्लूरिस्टिक स्टेट नि पिक्चर अबसु को अदुना सिगी मयाम सिन रियलिटी नि अदुना तबिदा सुम कनो तौबगा सुम तौबसे मसे करिनो करिदा फै हाइदिनो खंगदबगी मोंग अमा लाक्सलकोसे मसी याम थुना सेक्सलनिंगी डायनामिक लीडरशिप अमगी रोल लौबु मतमदा को मरमदुना एनीवे हजिकति कनो वाथोक थो लेरे थोइबा वाथोक सिदा कनोनी the present government has to take responsibility and accountable oi haibsi mathamge aduga asmana matung tana afaba lamida lakpo oisino haibo khan thamge ko hoi thaga cheri oja oja na mamal yam laba marik chumda ba wa hung kyam thambire oja gi chilema matam kya bu kai thok biduna khoi gi northeast window gi news analysis ta saruk ya biduna mapung phahan bi bagi damakta oja bu haninga leitana thaga cheri oja matang asida news analysis lusinjare Midyang tabiriba punmagpuso amukana thagachari.
Veteran Association Ningthongnai Band na organize chauduna anirak suba oina second state level Open Kirat and Not for Boys 2026 lagliba March ki tarik kunipan amasung kunmapanda pangthokani haina tauramba adu khudong chadaba khara leibana maram oiraga lagliba April ki tarik mari amadi mangada pangthok jaragani haina Veteran Association Ningthongnai Band gi maikaidagi miyamda paujal pirakli event asigi mafamna Yeripok Ningthongnai Mayai Lekai near Ningthongnai Public Library loinana admission form lupa sahung khaktamak oizagani amasung form thazin ba yabagi aroiba numina April ki tarik ani fawbani loinana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni loinana consolation prize manga da lupa changa momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numina April ki tang ahumda oigani hena akupa marol ki damak makhada pizariba mobile number 7005087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact to you Norris window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunma thoidagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary listing kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli vc nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoisingna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak Makada pizariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsen birau